Dagiti tugot, iti dana ti biag. Umay kayo mga nansyona, pakana mo dyan anak mo, ang mga numala daw iji pagadalan. Apay, da kayo ngay nanang, agigidan tayo na. Nalpas kami kanitatang mo. Nasapa kami ang nagarmusar, ta dapan iji barangay hall. Ha? Anya tinaramid na ijay, nanang? Ada ka maangay nga aktibidad ijay, kat mapantumulong. Mamumutan ni tatang yaw. Dayta ti pag-aayat na, di mapantumultulong no ada kakasta pasama kay di barangay hall. Ay, una yun ayan ni tatang, kasla opisyal ti barangay. Kunak nga road nga kandidato langan. Isumot lang nga isaw akanayon ang mapanijay. Ang di namat kayat. Katawan maramidan tayo di tanananang. Talaga kastan ti kababalin na. Iso nga rod akay kayat nagiti kalugaran tayo. Ay, nga rod oray adapas kaan, kanayon da nga ay ayaban. Kasla saan da makarugay no awan ni tatang mau. Sa bagay, naibagak mo't kit di dirabi asya kung timang itulod ka ni boy iji pagadalan. Sukunan ng tulaangan nanang. Ay, uwan nalpas dan tumot siguro iji barangay hall. Ala, ang kaayabaanan ni Boy, tamangan kayon. Nay, ada kamutan. Apay, nasapa kayo analpas iji barangay hall. Wan, bakit? Itay pa'y ngam nag-iistorya kami pa'y ngamin kadaapo, kapitan. Kat, nangal daw kamutlaang. Amang ano, trabaho trabaho, kat naliwaya manon tinangan. At tatay sagana amakan ijay, iso tinagsasangwan mi itay. Laimbag ka nung arod taadaak, taada kadwada. Ay, kat kanayon mo't akasta. Kanayon ka mo't present no adda kakasta iji barangay hall. Hinakman pa agdigos, bakit nakalingling itak? Nakadagdaga ang tumot nga minti panawain. Sige, tapno makainan na ka pa, sakbay amapan mo sukunan di apukom. Wan nga raw, tanay, ang mga numalada wakit na gaduntuman ti saunan. Amumot di apukotan. Naalang road, ingka agdigusun lakay. Day, apay nga ita kayo laang nga agapaw. Itay pa'y nag-aawid Nakaawid pa'y aminan nga ubing di takaruba. Damagam di ta apum sa dino tinapanan may. Apay, sa dino manan tinaturturong yo adwa. Napan kami nagmerienda apong bakat. Nagimas di kinanmi ka na apong lakay. At dapay ice cream Ay, isumot lagayam nga ita kayo laang asumangputan niya. Kasanokot nagitagad mo't na itaapawm. Amumutan nga iso ti Bosco. Narigat mo't ajak tong palan ti kayat na. Sige, panuyno-yam amin akayat na. Agungot tumanon ni Chona. Apay ayakat apokok may. Jak mo't daw-dawatan kan ni Chona ti gasgastosan may. Wunmot namin apong bakat. Nagadun samat ti kwarta ni apong lakay. Inton bigat manan apong lakay Wan, apok. Ibagamloan na ti kayat mo, tagatangan ta adagos. Iso ka, ta si katikay kayat na amang sukon kunkwana.
tapan panuyuyam amin akayat na. Ay, sige, agi na nakayukit din nga agapaw. Nagagat kan nasingpet ti amak manang Emmy. Iso akay kayat unay dagiti kalugaran mi. Saan napatag ti bannog na, nang runa no ammo na makatultulong iti sabali a tao. Dimakkel ti anak ko ani apong naalakay ti kanayon akad kadwana, taadakat nga rod iti abroad ti asawak. Amin akayat ti anak ko kat ipaay ni tatang, basta pagragsakan ti apo ko na. Isupay lang amin ti apo ko da, tawan pa'y anak da ading ko, kan ti asawa na. Uray agtrab-trabaho ak, awan apulos problemak maipapan iti panangasikaso iti anak ko, taadakat nga rod dagiti dadakkel ko, amang kitkita kan kuana. Itaman pa'y ngawan sa ti papanamlakay. Imbag man tada ka dit abal kung nga ginina na. Ay, awan mo't unay ti aramidon da kano it ay di barangay hulkunan ni Apo Kapitan Edi Kalman. Isa ako na sa anak payamapan. Nasaya at mo't atap no makainana ka. Aguray ka man lakay. Amom, ada na paliiw kukun ka. Anda day tabiriyang. Kasla kumut-kutong ka. Anda? Word, imrus ka. Siguro no adda ka di tarwar saan ka mang mga niti oras iso akasta. Ay sos, tila sasawam mo't abakbakitan. Day tantumay, tasak aka na yung tinakaiturungan ti matam. Iso at tila madmadlaw mo kanya. Hamahan lakay. Ada ka di marikriknam ang nagpaiduma iti bagem. Maawan mat. Nagpigsak tupay. Kagangay mo't lang iti lumaklakay ay so ako mo't kotongak ako nambiriyang. Basta di mo baybayan da itabagem. Agungot lakit din iti anak mo no baybayam ti salunat mo nang runa ni Dennis. Wan ka day. Ay wan. Nabayag samot na saan nga imawag di anak mo a lalaki bakit? Mga numakumikom laang iti trabaho na iso akasta. Di mo gayam lipatan ang mapansukunan di apom inton madamdama. Wan, siya konti makaamaw. Hello, Dennis, ading ko. Hello manang, kumusta kayo kada tatang? Nabayag ajak nakaawag na napanak nag-seminar di Bacolod. Ay, isumot lagayam Nasaya at damat. Awan problema ading ko. Makamuka pa ilang arot kada kwada manang. Tasanak pa makaalay di bakasyon ko. Nagadong amin di trabaho mi ita. Ngam apaman na makabakasyonak, agawit kami di takanipag mo. Wen, di ka kadiagdanag. Isumot lagayam ngay mawag ka. Tapno amom ti kasasaad da. Wan manang. Tsak manam mo, takilata na lagip ko ni tatang. Iso ngay mawag Ay na, awan problema kan ni tatang. Sobra pa ila ti kinagagat na tumultulong iji barangay hall. Nang runa no da aktibidad da ijay. Amumot ni tatangan. Sa bagay, sigo da kas na. Isasaanan na nakaskas daaw. Alang arot manang, umawag ak tumanan. Sige nga rod ading ko.
Bye! Nay, itaman pa'y anasapa kayo anagawid nga agapaw. Kaslamad mading amin tirik na ni Apong Lakay, Apong Bakat. Anya, nay, apay lakay, anya ti marikriknam. Ay, jakman amaw beryang. Takilat-latan ang nagsakit ti tiyan ko, itay adak iti pagadalan tabaw. Ang ngarot Apong, mapan kami kumapay gumatang iti ice cream, ngam saan mo takabawilan ni Apong Lakay? Ay sus, ang mga noanyamot na itan lakay. Ay, awan na ito. Ang mga no, madilang ti panagsaad kinan ko itay. Nay. Nay ko, nasakit at talaga. Ha? Kasla, jak kabalan. Ha? Ay, Diyos ko! Ay, boy! Natali mo daw ni Apong mo! Apong Lakay! Apong! Darasam Apo! Igagkin daw ititulog di ka aruba! Nas ka na may pantayo at agos ni Apong mo iti ospital! Nanang, anya tinapasamak. Apin yung tarayon ni tatang dito ospital. Kalaat ka no asim bakit ti tiyan na idisinukon na ni Boy. Apaman adimteng da iti balay, kimaro ti sakit na. Idi kuan, natali mo daw mo turn. Ay, Diyos ko, apay akalaat ti kas na napasamak. Awan mo ti amo kasakit ni tatang. Kanayan mo't anasaranta, sana yan nanang. Ay, huwin nga rod anak ko. Nagado at testi naramid akan kwa na itay. Kahit maamuan tayon to kanaw no anya ti resulta na. Sigurado ang makonfine ni tatang, nanang. Nasaya at mo, tapno mataming anaimbag. Inawagak mo to ni Dennis. Agpakada ka no iji opisina da, tapno makaumay adagos ditoy. Ay, madanagan ak ni tatang mo anak ko. Kadagiti amin naglabas nga aldaw. Napaliiw ko adakkel ti imresan ti bagina. Kun ana mo't agagangay ka no ti lumakay. Awan mo't nga rod ti madmadlaw tayo asabalikan kwa na, nanang. Isu nga rod amas daawak. Idi ko na nakala at nagsakit ti tiyan na. Hinasapay la kuma. Tagagangay laang asakit ti tiyan day chay. Awan ko matinakaro asakit ti amayo. Unay, apan nakakla at mi itinapasamak ni tatang manang Emmy. Awan ngamin ti amumi asakit na. Malaksid itinako na ni nanang, anapaliw na adakkel ti imresan ti bagina. Ado ates tinaysayang katmanang, aging ga idinaduktalan da, nga adak colon cancer ni tatang, kat nakaron ti sakit na. Kat ditaan naduktalan mi ti may sa abanag manang. Isumat lagayam akanayon a pumanaw ijay balay ni tatang. Gaputa di na kayat nga ipakita kada kami
nga dagaya man marikrik na iti bagina. Kasla nagtupak ti langit kada kami iti daydi agundaway. Gaputa uray kayat mipay amaagasan ti amak, ngem naladawan ti amin. Naisayangkat nga rod ti maysa nga operasyon. Ni nanang tinagbanbantay kan kuana iti ospital, ket da kami mat kan ni ading ko tinakakaamuan ng remedyo iti kwarta ama busbos para iti pan naka ospital ti amami. Kalpasan ti sumagmamano alawas, naiyawid min ni tatang ijay balay. Beryang, bakit? Maturok ka pa'y. Nababmandukan, iti panang bambantay mo kanya kay sa ospital. Amangan no si kamat ti agsakit. Di na ka di pagdanagan lakay, kabaulak da ito. Saan abale, tagsublinto manon ni Dennis, apaman ang makaalaman iti bakasyon na iti pagtrab-trabahuan na. Kaasimad na kiti anak ta. Isuda ng remedyo itinapusbos iti ospital. Di mo ka di panunutan day ta. Agpalaing kakit day. Pakaragsakan dagiti anak mo ti agserbikan ka. Iso at tulungam tabagim, tapno daras ka nga umimbag. Wan, ngam aginanakamot, tanaornungan kan iti puyat. Itatadata yun dito'y balay, saan din ang masapaw labang bantayan nak, kabailakon ti bagik. Pagmahan ta nakasubli ka adagos, Dennis, anak ko. Nag-file akit indefinite leave ko, tatang. Tapno ada kasi nublat ni nanang ang mga sikaso kada kayo. Kakaas nga rod ni nanang iyo. Iso ako nak, nga oray din akong bantayan, takabailakon. Sana balit ada akong tatang. Nukas pangarigan adar aramidak, kat ada masapulyo, aramatin nyo lang dito Abel. Iti kasta, umay kami adagos. Imbagman, tadain tugot mo akastoy, anak ko. Wan tatang, tapno saan ka marigatan nga agpukaw no bilang ada ka sa pulam. Ibatik dito Abel iti abay mo. Sige nga raw, tatulungak pa ni nanang amang itarimaan ka dagitin sangpat kong abas tuyo. Pagunyan nyo lang dito Abel, no adda ka sa pulan nyo. Ading, pasensya ka na. Jakmat ngamin kabaalan nga imbaklay amin ang nagastos ni tatang iti ospital. Okay lang manang. Tinapatag, nakairemedyo ta. Nangalaam nga ading. Inroar min adyo ornong mi ni LCG bang kumanang. Kan naisalda dagitintad kong alahas ni bakit ko. Anya, iti ko na ni Elsie. Nakababain pa ikat din kan kwa na. Uray isukat na iramramanan iti problema tayo. Kaya't namat ti makatulong manang. Iso na lang tasaan namin na makalib. Iso adya ko insurot pa eh. Anya day di manang. Iti mat silid na tatang tinagapuan na. Ni, ubaw-awag ni tatang. Umay kaading ko. Ang mga noan yan tinapasamak.
Anya tinapasamak anak ko. Apay nga daak dito ospital. Natalimu daw ka kabayatan nga sa sikasum ni tatang, nanang. Naurnungan ka ni Tibannog. Isa aking mapsut ti resistensyam. Ni tatang yung ay. Ang mga noa niya ti mapasamak ko anak kabayatan ti kawan ko. Saan amabalin nga agbayagak dito ospital? Nanang, kaimbagan no agtalinad kayo pa ditoy. Tapno makita na laing, no adda tinakaro a sakit nyo. Agpapigsa kayo pa ditoy. Masapo lang maagasan kayo pa anay bagsak ba nga agawid kayo. Di yung pagdanagan ni tatang, tadamot ijay damanang tsona kan ni boy. Isuda timang tartari pato kan kwa na. Kasaridam ti doktor, tapno sa anak nga agbayag dito'y anak ko. Diyak kayat nga awa nakakanayon itidan na ni tatang iyo. Amo tayo, unuan niya ti kasasaad na. Saan tayo nga amuno kaano na tayo apanawan? Iso kayat ko asulitan di amin nga aldaw si bibiyag pa'y ti amayo. Maawatan kayo, nanang. Nga masapula salwadan nyo mati salon at yo Maasi kayo kumakada kami. Di mi kaya't nagsakit kayo mat akas kan ni tatang. Tangay ni nanang yo, Jonah. Mapayak ka di pa'y ija ospital. Makarwaran iji ospital inton bigat tatang. Di kay agdanag, tamakadwayon tumanan ni nanang. Anak ko, jak kaya ti pumanaw nga awan ti inayo iti danag. Kaya't ko pa'y amasigurado nga awan tinakaro as sakit na akas kanyak. Anya ka din day tanga ibagbagayo tatang. Agbyag kayo pa'y itinabayag. Kandi yung pagdanagan ni nanang, tapi napigsada laang iji ospital. Nasaya at mutngarod nukasta anak kaasi jay inayo nabanugan amang tartari patok kanyak oray da kayo kani ating mo. Pakaragsakan mi kani ading ko ti agserbi kada kayo kani nanang tatang. Patpat ganda kayo unay. Isong agpapigsa kayo kuma. Alang ngarod. Maturog akpay. Tapno napigsaak. Hinton sumangpot ni nanang iyo. Lakay, ada akon. Kumustan tirik nam? Nasaya at tatakan beriyang. Talaga nga inururay ka. Adan ni nanang tatang. Adan kadkadwayo diti sa ledyo. Wan nga rod tatang. Amo mi nga ururayan nyo ni nanang ang mga sikaso kada kayo. Ita, adan ditoy. Agiyamanak. Anak ko. Jak kaya ti pumanaw. Aginggang awan ka beriyang. Apay, papanabayan. Agyan kalaang ditoy. Agpapigsa ka. Manipod ita, saan ka napampanawan? Agtalinaedak akanayon dito'y abay mo.
Agiyam, anak. Bakit? Anadam tibag game para kadagiti anak ta. Denise, Jonah, di baybayan ni nanang iyo. Tatang, Tatang, Boy, apok, agsingsingpot ka, kanayon, wan, di kan masukon, ito'y pagkadalan niyo. Saan apong? Pumigsa ka pa'y. Kaya't kasi katimang sukon kanya kakanayon. Inka rin pa niya ka mapantapay agpasyar kan mapantapay mga niti ice cream. Pasensyakan, apok, amangan nudakon matungpal, dagiti inkarikan ka. Basta agsing-singpat ka, apo. hala, huston, di ka nagsaupay, tapusan ka mabanog. Nabanog ako na beriyang. Kaya kon di agigin na kayo Lakay. Lakay. Tatang. Diyos ko. Nagsalungay ngayon ni tatang niyo. Lakay. Tawanan ni tatang nanay. Ay, Diyos ko. Sikat ti makaamo iti asawa. Awat iti pag-ariam. Diyos ko. Nanang, nakaawid ang dagiti nakitabon. Ultimo damanang Jonah kan boy. Nakaawid dan. Agawid tayo mutan. Kaslahat, diyak ka ba ilan napanawan ti amayo anak ko? Sino pa ingay ti kadwana dito'y napanawak mutan? Nanang, naginanan ni tatang. Sigurado adi na magustuhan ti kastangar aramidan nyo. Sapay nabiit pa'y laeng, manipod na karwar kayo di ospital. Nagsakit anak ko. Inayayat ko na iti amayo. Kasla diyak kamalan ti ang biyag kawan ni tatang yo. Adda kami pa emang ipatpatag ka na kayo, nanang. Tida kay baybayan na kasi ting karimi iti day di tatang. Ang yaman ako na na kayo anak ko. Amo ka na talagang tirik na ti amayo apimanaw.
Amo na nga anda kayo nasisingpot nga anak ko anamati kanya. Iso na lang tadyang malapdat ang landingit. Nagsangit ka po iti kaawandan. Tadyang malapdat anak ko. Makapasagardot-dot a panunutan manang Emmy. Inuray laang day di tatang a makarwar iti ospital ti inami, sakbay a nagsat ti anges na. Siyak ti mangbanbantay kan kwa na kadagidi a kanito. Nakitak ti langana a narigatan, a kayarigan na abunbun natan na ti anges na, tapno mapasangpet na pa ije balay ni nanang manipod ije ospital. Napalalo tila dingit mi, tadi mi pulos ni namnama, nga ababalagaya man apanawan a makadan nami day di tatang, sipod na diagnose da nga da colon cancer na. Ti sakitan unay tinakam ni nanang, kat ti di na pan nakaduktal, nga adagaya man rikrik naan ni tatang ko, kadagiti naglabas nga aldaw. Ultimo siyak akabbalay da, awan apulos tinadlaw ko. Nalabit, talaga saan nga impadlaw ni tatang. Gaputa di na kayat nga agdanag kami kankwana. Kasta ti kinasingpet day di amami manang. Aging ga iti maudi nga anges na, kat ti pagsayaatan mi ti pinampanunot na. Aging ga ita manang, adapay lasaem amarikrik nami iti pan nakapukaw min kan ni tatang. Ikagkagumaan mi mat atartari patuan a naimbag ni nanang, tasaan min akayat a maulit pa'y tinapasamak iti day di tatang. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Chona. Chona, pagayam ko, pudno unay ti kunam, anarigat ti mapukawan iti ipatpatag unay nga ama, nang runa no daytoy kat pagwadan. Husto ter aramidan nyo iti kabsat mo pagayam ko. Taripatun nyo ang naimbag ti inayo, tapno agdadan na kayo pa'y iti naunday a panawan. Takas iti ama, nasakit matlaang ti mapukawan iti maysa nga ina. Kararag ko amataginayon ko mati kinasalunat ni nanang yo, tapno maipariknayo pa'y tinalaos a panangipatyukan kwa na. Kat dayawan kayo mat nga agkabsat, iti kinasaya at yung nga anak. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyahe. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa
aldaw mo, auntie. Nay, si kamot gayam, Jade. Naimbang pagta nakaawid ka. Kaano ka si Mangpat? Idi pa'y kanikadwa nga aldaw, auntie. At ako magagarak kada kayo. Anya day ta, Jade. Inawagak namin ni Lala sa kaya nagawid ak dito probinsya tayo. Kaya't ko mga itugot iti Bagyo. Tap nadakad-kadwak iti salon ko. Marigatan ak ngamin no ado ti customer. Ay, kat kasanon nga, Jade, trabaho na. Sweldo ak matlaang, auntie. Isa ano palubusan nyo? Agikat ka nun iti pagtrabahuan na. Kasta aya. Ay, adakan ko na ano kaya't nalakit day. Total, ang trabaho mo't lagayam, ijay. Da kayo nga minti pampanunutin na, auntie. Amangan ka nun no diyo palubusan. Iso ti ag desisyon no kayat na. Bantayam taitalaang makadanon ijay syudad ti kasinsin mo. Di ka agdanag, auntie. Siyak ti makamukan kuana. Sana bale, tamakit-kitak tumot lang amin agaraw na, taag na idmot iji balay. Kaya nagtrabaho iti salon ko. Kat no kayat nanti ti makasursuro iti trabaho iti salon, di na saya at manam. Maala, makaamu kayo nga ron nga agsarita nga agkasinsen. Pudno ka di ngay manugot kayo asumuro tak iji Bagyo ka ni kasinsin, Jade. Ay katno ko na naman kayat mo kano, di mapan ka no kayat mo. Agyaman nak nanang, kayat ko talaga tiyag trabaho iji syudad, tapno makatulong akmat kada kayo. Kurang mat ngamin ti masusweldo kiti pagtrab-trabahwak. Sana bale, talibre amin iji ayan ni kasinsin, Jade. Basta sa isaya atom ti trabaho mi ijay, tapno saan akababain ka ni Jade. Isuro nakakano pa iti trabaho iti salon no kayat mau. Kayat ko launay ananang. Nagngina ti bayad do enroll ka iti trabaho akas kan kwa na. Nalasig to iso ti kayat mau. Ang magpakada ka ba't ka ni tatang mau. Unanang, kasaritak tumot ni tatang, apaman asumangpot manipod ijay talon. Anya, mapan ka ijay Bagyo ko namlala. Wan tatang, isurot na kano ni kasinsin, Jade. Agtrabaho ak iti salon na. Nay, anya nga iti trabaho iti salon na kat saan ka mat a beautician. Agbalinak nga assistant na tatang. Agyanak ijay kahano iso. Ngam isuro nakmatla kano iti trabaho ijay salon. Sapay italaang adumapaw ka ijay syudad no bilang. Kan italang amaisina kakada kami kastamatan kadag iti kakabsat mao. Didak pagdanagan tatang, tag na edak mat iti balay ni kasinsin. Kan kanayon nga agkadwa kami ijay salon na. Mala, basta aganad ka ijay anak ka. Sabali ti syudad, sabali mat ti probinsya. Lagdagi pag amin abilin nyo, tatang. Dito ti salon ko, Lala. Dito iti pagtrabahuan. Wow! Nagpintas mo't gaya man, Jade. Unang, pinapintas ko talaga dito ay. Kan talaga masapol ko ti kadkadwak nang runa no ado ti customer. Ore para shampoo ka laang kadagiti agpapukis. Unan niya pa dita. Agwalis kadagiti buo ka maregreg.
Nalagaan laang mat, iso ka ba alam? O sige, kayat ko dayta. Kan siyak mo tanti agidalimanak iti balay mo. Di ka agdanag kasinsin. Aramidak amin at trabaho akabaala. Very good. Agyaman naklala ha? Talaga si ka tinapanunot ko, idagkasapulan ako iti kadwa. Iso nga inawagan ka dagos. Kat iti agdua-dua ka, no palubusan na ka ni auntie. Personalan na kinasarita. Agyaman nak Jed. Nabayagan na kayat ko ti makigasang-gasat dito syudad. Adda amak ko. Ita, adakan ditoy. Sigurado ang makaurnong ka. Ta saan ka paggastusan iti uray sentimo? Libre ti amin insan. Siyak, ti makaan mo. Agyaman nak unay kasinsin. Anusak a pinaduras ti salon ko manang Emmy ket idi adon ti customer ko kan agkasapulan nak iti kadwak ti kasinsin ko anilala ti napanunot ko nga awisan ditoy tapno matulungak metten ida. Saan ana irwam ti kasinsin ko iti trabaho iti salon ngem ingkarik nga isurok. Nadaras met ana kasursuro ni Lala aging ga idi madumutten ti customer nga agpapaaramid ken kuana. Nalaos ti panagyaman na kanyak ta makatulong metten iti pamilya na iti probinsya banag anang paragsak met kanyak. Nagtultuloy nga rod ti panagtrabaho ti kasinsin ko anilala iti salon ko aging ga nga adda ti nagbalin a regular customer na. Nakasangpot na matlangan dito balay. Nabanuga ka talaga, Lala. Kasano kat nagsangpot mat ngamin dagiti customers mo insan. Iso aday ta, nabampannog kan. Naimbaglangan taadda ka nangaramid ka dagiti daduma a customer. Kailalapay kuman awan nangaramid ka dakwada. Kan talaga analaing ka maten, Lala. Katagyaman nakkan ka. No di nakinsurot iti syudad, nalabit nga dakpay laang ita iti karinderya pagpapaayak. Interesado ka mat ngamin, iso analaka ka lang ang nakasursuro. Ang insan, nagoray ka man. Adamadmadlaw ko iti customer mo alalaki. Di ka na yung nagpamanicure kan ka. Araw mo nakakadiday dyan. Nilito ti bagbagam. Kasta na, njak into na ron ti bagbaganan o daduma. Nakadkadlaw nga min, insan Lala. Magannad ka Nang runa, kati mo pa'y amo ti kinataon na. Narigat ti agtaliklatan ita, taado, dagiti manang gundaway. Nang runa, no makitkita da nga da trabaho, kandakal, ti mabirbiro ka. Iso nga rod adyak ikaskaso, ngam napilit mat ngamin. Masansan pa'y nga umawag kan ag-text. Adakon ka dayta, ngam di mo kunaan na di ka pinalagipan. Agannad ka kunakmanan. Mala, yung kagsukatan, tapno makay nanatamutan, tani, rabiin. Kumusta amaltan di anak mo iti bagyaw? Nasaya at Mart, napigsakan o ti salon ni Jade, iso nga ado ti customer da.
Naimbaglangan ata nakasursuro adagos ni Lala iti trabaho iti salaw. Talaga adak kala tulong ni insan na adjayd kan kuana. Huwag nga rod. Kita man daday di akana kamlakay. Makaungot kan kuana dagiti naganak na ide, gapoy tikas di kinatao na. Angam kita man ita. Isuti makaad-ado at tumultulong ka dagiti kakabsat na nga agad-adal. Amo namot nga minti inararamid na. Naturad anapan nakigasang-gasat iti bagyaw. Kat na ita, nagbaligi may. Ay huwag gayam, mapanak iti iliinton bigat, taagi patulod ka no iti kwarta ni Lala. Gumatang aktumot ka dagiti kasapulan dito balay. Katuan na bakit? Kan gumatang kantuman mo iti para pinapaitan, tapno malanitan mo ti boksay. Madamdama, di kanto man makapagnan. Sige ka. Saan mo ta kanayo? Sige, no isuti ko na. Mga ano ko na umbat nga imutan ka. Narigatan. Kinsan Lala, hape analado ka man ang nakawid. Kung nakman lumapan kayo lang agbuya iti sine kanilito Nagpaspasyar kami pa'y ngamin. Kalpasan ti pa nagbuyam iti sine. Sulitan mi kano ti day off ko. Tagtrabaho ak manon inton bigat. Kat, kumusta kayo mat kanilito Inyam amuna ka din, kadagiti dadakkel na. Ada kano pa'y as-asikasunda iti probinsyada. Iso asanda pa'y anak kaawid iti bagyo. Apaman kano asumangpot da, iyam amunak ton kadakwada. Nabayag mo't nga ruda, nga da di probinsya dagiti dadakkel na, no kasta. Wan nga rod. Dagiti katrabahuan na ati amukon. Kastamot dagiti kagayam na. Di nasayaat. Ala, ika nga rudan agsukat. Kalpasan na aginanakan, tani, rabiin. Masapat pa intong bigat. Ado nga dagiti naki-appointment a customer. Isa sigurado nga awan man inanatan intong bigat iti salon. Sige nga ro, Jade. Maturog ka matan. Jade, mabalin ka di asa anak pa'y asumrot itang aldaw? Ha? Apay? Nagmadi namin tirik na ka nakariing. Medyo maulawak pa'y kan kaslarurusukan nak. Alalala. Ang mga nanyamot daytan. Tinasayaat, mapan ka agpa-check up. Manong aldawan na madmadlaw kung agmamayu ka. Nga awan na pulos ti kaganay gayam. Jade. Saan la aday ta? Kanayon kang agtugtuglap na awan araramidam iti shop. Kat saan ka mo't asigo da kasta? Aguray ka? Ala, saan nga ta? Ay, Anya, insan? Lala, nagbinulan ka din? Saan pa'y nga rod? Iso siguro akasto'y tirik na. Tas anak pa yan nagbinulan. Diyos mio! Ama numasikog kamot, Lala! Anya? Tinasayaat, inka agpa-check up. Tapno maamuam, na anya talaga ti mapaspasamak kang ka.
Talaga nagdwa-dwaak, itikas di adjar idi ti kasinsin ko manang Emmy. Kat pimod no ti atap ko. Masikog at talaga nilala akasinsin ko. Kinasarita na nga rod ti kaayan ayat na, kat imbaga na kano nga urayan na ti sasangpot dagiti naganak na, tapno mapanda makisaritan kadaan ti iji probinsya. Kampante mo tiriknak iti dayta na amwak, iso nga inururay nilala dayta nga aldaw. Ngam ininot asaanan ang nagpakpakita ken nilala ti kaayan ayat na, agingga iti saanan ang nagpakpakita apulos. Nagdanag nilala, iso anapan iti pagtrab-trabahuan ti kaayan ayat na, tapno makasarita na dagiti naamamu na katrabahuan na. Ngam kastaunay apan nakaklaat na, idinaamuan na ang nag-resign kanugaya man nilito, kat saan da nga ammo no sa dino tinagturungan na. Kastaunay asang sangit idi nilalamanang. Idinaamuan dagiti dadakkel na ti kasasaad na, kayat da nga iyawi don iti probinsyami, ngam nagkadkad nilala, kat impeteng na nga agtali na iti bagyo, bareng makapanunot tumetlaang ti kaayan ayat na, kat subyan na ida iti agbalinto nga anak da. Agingga iti nakapagpas ngay nilala, ngam awan apulos tinauray na akaayan ayat na. Mano abulanan, kalpasan ang nagpas ngay kalala. Nga maging kaita, saan na nagpakpakita ken kada alito. Diyak nam namaanan ngagpakita pa'y kanyak. Talaga alino ko naktiawanan bain. Nagsamakedak ka dagiti Karina, ngam inanlilaw naklagayam. Bye-bye, Amon. Tinapatag, nasalun at kayo ita anak mo. Pasensya ka kanya ko na. Noong pangag kala ko maidi. Saan ang napasama kanyak ti kastoy, Jade? Ita, nagbalin kami pa yan akargong. Ay nainsan, napasama kang dayta. Saanin ang maibabawi. No iti chess ko ma, touch move kunada. Ang sana bale, tadan liwliwata diti balay. Sabay, nag-cute ti ka anak ako. Sana bale, taituloy ko tagtrabaho iji salon. Tapno makasubali takmot iti kinasaya at mo kada kami nga agina. Lala, aging kay di kayat mo tagtalinay ditoy. Ditoy kayo latak ni baby. Pag tinulungan tapadakkalan ti anak mo. Ay na, adanton mga yab kanyak iti. Tita Love. Ha? Insan Lala, kita man ti kawas ko, ano gusto matlaan? Ay na, talaga nga mas excited ka pa ngam ni Renz, Jade. Of course! Ita ti graduation iti high school ti kaanak kak. Iso talaga nga excited, ah. Sika talaga. Talaga mo ta. Nagpipintas kayo. Nagbanglo ka mo tan, Tita Love? Ah, syempre.
Agasam ta graduaran ti uni ko ihumi ka ni mami. Mas excited pa ni Tita Love mo ngam siya, anak ko. Talaga love na tita love. Katagyaman kami ka ni mami ti ada o tulong mo kada kami. When Jade, no saan aga po iti tulong mo? Saan ko nakaadal ni Renz iti private school? Hanya kayo hadi nga agina. Pakaragsak akter aramidak. Taimbilang ko nga anak ko ni Renz. Asino ko mga iti pang tidak kadag iti masapsapulak no saan nga iso? Iso a Renz, panunote mo no anya ti kahit mo akurso ta iso ti i-enroll mo. Agpa iso ti talab? Pagadalo na kiti uraan niya akurso kayat ko? Of course, my dear. Kaya't ko nga agbalin ka amay sa a professional. Tapno damat gunggunami ka ni mami nga agtrabaho iti inaldaw. Agyaman kami kan ka, Jade. Thank you, Tita Love. I love you. I love you more, anak ko. Mala, mapantayon. Ang mga numala daw tayo iti graduation mo. Sayang ang beauty ni Tita Love. Sayang bakay. Tadi ta maatendaran ti graduation ta apo ko ta. Kasano, kat saan tamutan na makabiyahe iti adayaw. Ay, maulawak pa yan. Ay na, jaklan ninam na mga agbalin akas jay ti biyag dagiti agina. Impagarup ko no madadaalan ti biyag idin nilalang anak ta. Gapoy ti napasamak kan kuana. Naimbag tasaan anaawanan itinamnama. Kadakkel at tulong kadakwada nga agina ni Jade. Podno day ta nga imbagam. Ta iso tinang tulong kan nilala tapno makaadal ti anak na. Eta agkolehiyon di apo ko ta. Ay na mailiwak paikit din akin kuana. Sana balay, taimbagamot ni Lala nga umaydan to ag bakasyon nga agina ditoy. Makita tanto manan di apo ko ta. Sa bagay, sapay la kumata masupapakan to ti amin a kinaimbag ni Jade kanagiti agina. Saan akarkar dayo ang mapasamak day talakay. Gapo iti kinasaya at naatao. Apay nga awan pa ni Renz. Imawag itay. Medyo maladaw ka no. Tadalapasan na iti pagadalan. Ay na, talaga abiliba. Kiti kinagagit na nga agadal. Saan laday ta? Manulata women, malpas nanti kurso ngay nala na. Kat no mapagasata na makapasay ti board exam, may santon anan-anay nga inhinyero. Gapo da itay titulong mo, Jade. Kunakmatan. Imbilang ko nga anak ko ni Renz. Pakaragsakak ti amin nga ipapaay ko kang kuwana. Iso asyak ti rumbeng nga agyaman kada kayong agina ta saan da ka pinanawan. Saan to ang mapasamak dayta? Namnamaam nga agtalinaid kami ditoy agingga iti inggana. Thank you, Insan Lala. Amin na naipundar ko, ibatik to amin kin ni Renz. Amin ang nagbanugak, kukuhanan to amin. Tamo mo ti ka sa saad ko.
Awan ti makuna pamilya ta sa anak mo't anang asawan. Iso ani Renz ti imbilang kon nga anak ko. Ngam Jade, adamot dagiti kakaanakam. Ang mga no da makunada no kanayon latan ati anak ko ti prioridad mo. Di ka agda nag-insan lala, tadamot na ilasin para kadakwada. Kat syempre, sa bali ti para ka ni Renz. Makatawon laeng nagturpos ka ni ti college. Wenero tita love? Ika gumakta graduate. Tay sagot ko kada kayo ko ni mami ti diploma. Amom ka di, asipod si Mangbay kay ti biyag mik ni mamim. Nakarkaro na nagbalin kami anas sa nagtrabaho. Ta kayat mi, may paayanda kay tinarima tamasakbayan. Kat nagbunga ti amin na sakripisyo mi ni mamim. Ta itapay laeng, makitkita ko nagbalin ka to a successful iti masakbayan. Diyak to mga agyaman kan ka tita love. Ikarik, saan kayo to abaybayan ka ni mami? Amok day Terence, iso akang pantiak mutan. Ngauraan niya pa iti mapaspasamak iti masakbayan. Amok nga daka apagsadagan mi ka ni mamim. Naggasatak, tauray di makilak ngawan amak. Ada kayo mo't ka ni mami anang padakkel kanyak. Kanang iparik na iti pamatig ti may nga amakin ina. Patpat din kayo unay-unay ka ni mami, tita love. Nakaturpusan ni Renz manang Emmy kat madama nga agree-review para iti board exam. Awanan tikid dawen may pay ka ni insan lala iti namarswa, taimpaayan na kami iti anak anasimpet kan maipanakkel mi. Nagasatakmet ta si Mangbay dagiti agina iti biyag ko manang, tamakunak anaadda-anak iti bukod ko a pamilya, iti likudan ti kastoy a kinatao. Kat no bilang tadumtang ti panawan nga isublikon ti bulod ko abiyag, nakasagana akon manang taamok nga adda na aramidak anasayaat, bayat as ibibiyaga. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Jade. Pagayam ko a Jade, nagsaya at kaatao, kat di mo tagibasitan ti kinataom, taadapay abak mo apudpud no alalaki iti naaramidam iti padam a tao. Mangipanagnak, asaan amarukod ti kinasaya at ti maysa a tao, babaan iti pisikal alangana. Sapay kuma, taipaayan nakapay iti atidog abiyag tinamarswa, tapno maimatangam pa iti bunga ti kinasaya at mo a tao. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas,
Jesus